Jambe City. Like, comment, and share. Like, comment, and share. Cari anak. Kemana? Biasa main bola bro. Kok nama saya mah main bola oke, seni oke. Lah karena naon dah konten. Kalah lila. Ayo baru lagi siap kumpul. Bro. Ya lumayan mah. Bisa anu ngajak. Gituan. Nanti saya pemain inti. Kela cek. Oh sekaliannya. Wong bari konten. Pareman lah pareman. Hah? Pareman. Pareman. Yo. Main. Lain gitu. Wayang lu konten lah urang. Iya. Ayo honoran tuh gitu ya. Habis itu honoran ngomong mah. Ente mere kontribusi ka urang ge mah hese. Asli. Ente bener di Pareman. Pareman. Ente kami ke ieu ka urang. Pemain halusnya. Pesan ke pemain halus gitu bilang gitu. Ente posisinya belum. Bagaimana? Sudah tadi balik ke Ece. Hah, siap. Toh. 1, 2, 3. Di action kan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bro, saya mah biasa pemain olahraga, Bro. Jadi kan saya mah kumaha kaya anak kumaha we penting mah urang mah ikut berpartisipasi dalam bidang apa. Oke, Bro. Aya nu nyamper, Bro. Tuh. Minjem mana duit? Minum ceket nih haus. Sabaraha? Aya nama ditinggal. Apa itu? Ya, namanya. Hari materi nu urang di kurang tadi. Honor weh di lain omong kan sok pengonten dia honor jeung saya ya. Sip lah, dong. Asal lieur. Main bola. Nah, nuhun. Hanteu maksudna teh. Tadi nu kurang titah ngasongkeun baju. Hukunan cerita tadi teh. Goblok. Aing teh ngajak konten tadi teh. Suka entek balai kelakang jam duit. Aya lieur. Jutai otot. Siapa? Hah? Kok di mah heula? Oh, langsung aja gitu. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Bro, seperti yang tadi saya mau langsung ke sana biasa bagian olahraga ini, Bro, melawan Persib Bandung. Untuk kita, Bro, latihan lah ya, itu untuk penyegaran lah. Langsung saja, Bro, saya mau nyamper di sana barangkali mau pemanasan dulu, mau apa pokoknya Mas, langsung bincang-bincang dengan para tim pemain sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah. Pemanasan dulu. Aduh. Oh iya, Bro. Ayah bos, Bro. Dia tuh yang berperan penting mendukung ini, Bro. Mereka tanya-tanya, Bro. Namanya Bento Konveksi, Bro. Bos main apa, Bos? Bento Konveksi ya. Beri promote. Oke, guys, jadi kita harus jadi artis lebih mahal. Oke, guys. Eta biasa, Bro, demam kamera, Bro. Jadi gini, Bro. Aduh. Pokoknya nama Bento Konveksi, Bro. Kalian promote. Bos, makasih, Bos. Bos. Dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk, don't stop with it. They need to you stomp, then you hit the molly bob with it. Lean with it, dab with it, hit the folk. Bro, harusnya.
Mixer Remix. Jadi gini guys, kebetulan anak-anak Panjalu Guys, sini orang mah bro. Nggak ada tadi rancang. kita rencana hari ini mau berangkat ke putaran Afrika Selatan. Afrika Selatan. Guys gitu bro, bagus lah. Nah, itu teh Bento Komreksi bro. Dia teh yang mendukung tim di sini bro. Bos gede. Asal kabeli WHT na. Bos, diberes selalu bagai. Celana gue. Udah bro lah. Come on. Kan saya mau pemain inti bro, itu saya mau jago bro. Yo kapten itu. Udah bundas. Dia dibongkot di jero, nanti tinggal di hukum, dibongkot itu tuh, bro. Cadangan penuntut. Kamera itu. Kamera.
guys. Nah, kita itu pemain pada sepuh-sepuh. Jadi dikala kita main 5 menit juga sudah ngos-ngosan. Capek. Kayak ngutang. Oke bro, di channel masukin. Sia-sia ngelatih teh. Mau dulu capek. Aduh. Sandra ngurakene tapi capek. Yo. Kunaon peda capek. Ieu na teka pake. Etana. Udah matak. Buatna teh geus puguh kopeahna. Masukkeun hiji, Bro. Anjir. Di channel ngasupkeun hiji. Istirahat cara segitu maaf bro kalian dia udah paham udah ya aduh oh bro tenang bro aduh halangan di jalan suka mangga sok aduh anjing suka teh balager velo ini berurung stres kami ya orang pura-pura jadi host bro saya mau tanya-tanya tentang pemain kita pelatih Iyang Suriyang. Selamat sore. Gimana kapasitas, kualitas dan ibretitas saya? Untuk Saya ya. untuk melihat tadi permainan Mang Duduy ya. Anda itu harusnya kurang ngeleor. Harusnya Anda dapat melihat kesempatan di mana ada pintu terbuka, Anda masuk saja. Jadi ketika ada kesempatan meskipun kami bolong atau masuk bro. Harus sering mencari kesempatan. Perjalanan kali ini sampai di sini dulu bro. Jangan lupa amas moy apa play to the jazz. Sensasional. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ada cahaya kawasit. Karena suka menang izin. Suruh foto. Hah? Ini wah. Beda aja.
Ya, nyumumnya. Pokoknya mah like, comment, and subscribe. Pokoknya mah lamun nonton. Geus pokoknya mah nyesal kan. Sukses. Kelewat. Pun bojo. Ah, ya. Mengenai Like, comment, and subscribe. Like Dudui Channel, oke? like, comment, and subscribe. Jadi intinya gini, tetap like and subrek. Break. Oh, disubrek. Like, share, dan subscribe. Halal. Don't like, comment, and subscribe. Jambe City. Like, comment. Jangan lupa Subrek. Tuh, ya. Kita dukungan bro yang dituakan di sini bro. Luar biasa, ini pelatih dari tim mana? Mana tuh Puteran bro. Dudui channelnya bro. Kar. Hapus dia bro. Channel. Luar biasa bro. Tuh, kontribusi mereka teh sama dengan mengangkat subscribe kami bro. Mantap lah. Ini wajah komersil bro. Mantap. Nah, bener. Tadi manehna ngerengkas kurang bro. Tadi pelanggaran deh. Luar biasa bro. Ya mantap. Uji Sugiono. Luar biasa namanya. Si Jordan. Aduh kelolo dong tanya. Sehat kenapa tuangan? Sis, atur nuhun kesedena. Siap. Jalannya. Banyak yang menunggu bro. Kelihatan cemburu itu. Mantan dan